Good morning, ma'am. Hadakse video so thangat pa ngamdre ado ngasidi sum kabong sabon namsala abani ado ma'am hise hawgala matong I have se phobong loishal leba ko ado nga ma'am video se sum makata na sum uchara age ma'am I have se brushing to neba ko ma'am idea smile na lamhangda fresh way na brush tawba se ko nushit kalaktana smile tawba se am nungai se upambi ga se yeng dana tawba do ko do ma'am se nong su tar me weather su yamna inga nungai ba do oya ba ko ma'am brush over lore chinsang to ya duga ma'am face wash ng mai sa tare kay na have day of sum brush over lore bne iruser ne ba ko duga sum mai sa tare ni face wash nya duga habzi mouthwash to be ni brush over lore bne na ma'am signature sure ki mouthwash aloe vera ge se yam satina kana bne ma'am so sijina bio ma'am sum char ke kamai to budo smile na fasana seng to piro ma'am habzi iruser ba lore kok solo thok pa ne ba ko dana kok se fazana te thoke ge kangna baki ma'am loose balore benya khar su ke san ge atuka moisturizer di dai balore video na mau dry atuka lipstick se hai phetang sam tai ge ba ko lipstick dai dirty wakan se khar nungai je da ba hai tar yam pam sa hai tar ma'am hosi ai ayuki kasu ga tum kismis khar cha hi ge ba ko Under Lorega, breakfast of Tony. I know the seasonary mouthwash ki matang da kari kana pi have do ma'am the share to jaram ge duga ma'am akoina ya ki fazana care to bi ba have se am darkar lai ko akoina fazana care to bi dragati akoina ya khong da I thokpa doidi tin jaba doidi sore nam thiba akoi ya ge makhan ki problems ma'am ama lai dena ko adumai sing do sum ma'am su yaunari bane ko oiba aduga ma'am hojike matam da di angang sing se ya ge treatment yam ayambana sum tong lai dena ko ma'am aduga yum khodeng makta su ya ge problems tawba sing asum yaunari bani face sam nir tawnari bani ba ko adumba problems sing ase oyaktana ba akoina healthy diet cha ba su yam na darkar tai aduga ma'am akoina normal brush anirak se tawbi ba aduga ma'am akoi chak to oba matung loraga akoina chin se bajana sengdokpi ba kaigino haraga di akoina cha ge ba sing do yarak ta changna khona sum lairaga di akoi gi ya ge problems ma'am ama thori e ba ko di sornam thiba sugum ba sum oihalai aduna ma'am akoina chak to matung chin sengdok pa ha ba se yam mathau tai adu su yam natural oiba mouthwash amana ko ma'am of the market ta fangi ba mouthwash sing se natural ni haina khanpi ba akoi di kasum khangdam ne natural ram gani haina khan ba su ma'am yauri bani aduga ma'am akoi gi mouthwash se bada alcohol ama di parabens yawi asine akoi gi yakhong I thokpa doidi taste khang bangam da ba sigum ba problem se ma'am ama oire e ba ko aduna ma'am akoina mouthwash se jena ba taraga su natural oiba mouthwash 100% oiba adugum da sijina gadabani ba ko ma'am signature sure ki aloe vera mouthwash se suggestive jage sin 100% natural ama di side effects so kaimta oide maram dia se natural ingredients se bani ba ko ma'am su loina khangwani aloe vera se khoida kyam kanai have so asida antibacterial antifungal ama di antiseptic properties ya ba ko asina ekhoi gi yakhong I thokpa sornam thiba ya tin java to problems kaya da protect tawgani aduga nature sure gi aloe vera mouthwash sina ya su strong way hengani aduga si semba natural ingredients clove ama di neem ya ko asina achoba laina haibati yagi laina makhan ma'am de sungak thohan gani ba ko
ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯁꯦ ꯗꯦꯂꯤ ꯔꯨꯇꯤꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯒꯅꯦꯕ ꯁꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯥꯈꯣꯡꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯔꯣꯡ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕ꯭ꯔꯁ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯎꯠꯋꯥꯁꯁꯤꯅ ꯐꯖꯅ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤꯁꯦ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯚꯅꯤꯡ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯤꯌꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯨ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯥꯎꯠꯋꯥꯁꯁꯦ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ 30 ꯃꯤꯅꯤꯠꯁꯃꯨꯛ ꯀꯩꯝ ꯆꯥꯕꯤꯒꯅꯣꯕꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 6 to 12 yearsꯀꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯅꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯎꯠꯋꯥꯁꯁꯦ ꯌꯥꯟꯕꯤꯔꯒ ꯃꯤꯛꯁ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯤꯌꯣꯕꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯟ ꯕꯣꯛꯁꯇ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛ ꯑꯁꯤꯒ ꯂꯤꯡꯛ ꯍꯥꯞꯆꯔꯝꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯂꯤꯡꯛꯇꯨꯒ ꯆꯪꯕꯤꯔꯒ ꯄꯔꯆꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯤꯌꯣ